Mroja nikira message kajira trele. Ni Nyambo kutoka hapa Nyeri, ambia kama mkuja hapa Shave and Shine ni wanyoe na niwafanyie massage. Kwa jira mudogeso kajira trele. Ne Bazu wa Elite Kinyozi haha Kiambu na twe mitambo-ini ya Inoro TV. Bazu geithiria ginya muthejoka na ugeithirie muthuri ogwetwo Stefano Mokorino na Adajiro onake ona nimekaga massage. No mundu no iko massage ni mundu rumeka mau. Acha ni mutugo muru. Ni mutugo muru tondu ne gukonania mutugo wa huro umwe. Massage wagiro ko massage ni miji. Niguo. Yes, etwarie ma. Miji neyo efatie guko. Mundu rume ni akwenje ucoke toro hari agakire-ini. Hari ogithambio ri. Thambio mutwe huro ega na gatauro kahio. Arume me moko momo muno agikuhutia guku thio.